Aman bagino norong thani koimung norong thani joto 5 tariko waisa suno BJP no rina jendro rina Bodungan. Joto no bodungan. Masak no long sampai. Hapang sini CEM, saya sini IC Department ni EM, saya advisor the legal committee ni advisor, saya PO, CO, mohai officer level ni borok, saya kebang ma Tripura je media was samung khai tongai kebang ma motha organization abuni joto adong rok khai pini sung rok kop laikya belekano khatung mani kok borok bochini je thangnai sung khadumani phulukmani phulukmani no borok accept khlaikya tai no kok rakha je katal khlai je rule regulation eba keba katal je sini je media rok no kisha mate section je tongmani sung adino 11 eba 11টা যে চিনি যে সানমুনো সানাই ছিল যে মানে কেটাল পলিসি লাইজেমানি বাগৈ তাই গোबां মিডিয়ার সামং খাইতামানি বাগৈ যে ইন্স্যুরেন্স পেনশন গতাই খুমুলুঙ্গ কাইসা মিডিয়াनि সামং খাইতামানি রং বাগৈ থাই নগরক তাंजामानि আবরমতি যতন সাজাখা তাই বরক ওয়ানশুকনাই তাই বসকামা দতি দতি কেন যে সং আদিনতে কাইসা সং ককা সামানি যে কারণ সং যতন সেমানো স্টেট গভর্নমেন্ট নো যে free media যত মিসলাই গোबां পার্সেন্টেজ লাই যে অর বাহিনো টিভি এডিটিও বাহিনো সং খানাকা বরং 70% বরং প্লাং দং তাই 30% যে আলাদা মিডিয়া রুমি বলে যে সঙ্গাবন বলে সামানি সিং যে ব্রাসারক যতন ম্যাক্সিমাম যে সোশ্যাল মানে ডিজিটাল মিডিয়া সামখাই দংবা বরংনি বাগে কিসা ওয়ানশো গানকে তাবুংনি যে কাটাল তাবুং জরা তো স্লাইজারি থাকা কারণ সিং যে ব্রাসারকনি যে তাবুক শিসামুং সরকারতে করপশননি যে আপ টু ডেট যে নিউজ মানি দং মানে ম্যাক্সিমাম সং তাবুক ইউটিউব ফেসবুক বা ওমাহাই ডিজিটাল মিডিয়ানি বিসিসিনো বিসি নাইকুগো এবা কেবা সং সাইমানকুগো আমন বাগে বরং যারা সামখাই দং বরংনি বাগে কিসা সরকার বা ইন্ডিয়ানি যে যে গণতা নাই বনো যে মিডিয়ানি যে অ্যাক্ট দং মানে আজাগারগো যে ডিজিটাল যে কুরি ফানো অর যেহেতু অর স্বতন্ত্রতা যেহেতু অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল মানে স্পেশালিটি প্রশাসননি বাগাইছে কাইসা হামগ্রাইনি বাগাইছে সামং তাंनायनि বুবাগ বেডেক গানকে বা কাইসা অব সুবাউই নমানো সাनै নমানো गोसोन तसिनि मानथाय निवानसुबिनो सं सामंखाय दं मानथाय निवानसुबिनो सं खालाके आबो बसु जरा दै दोनो आबो सं थिनांगो सं लुकनाय बरकको रका सातता कायसा एबा केबा तालसानि बिसिङाव इमिडिएटलि न बरक अबनो केटाल निउ पलिसि खालाय जत सामंखाय दंनाय कायसा क्राइटेरिया गाइडलाइन्स थाय जे यूट्यूबर एबा केबा जे डिजिटल मीडिया सामंखाय दं बरंनि बागैबो एड होनानै बागै बरक वानसुलाय जानि बरक ओमफ्राय बेलेग kana hamba ya karo ready 2 3 kamu kan joto kok cuma mai rokno hari kaham jentini kumulung press club kipa TPM no joto no semano angai salda salai sekango Tripura kok cuma mai rok biman thai YouTuber, news channel, about website advertisement, edition advertisement, promosi jeng khadumani phulukmani. Aunsi sekarang jeng edisi habang by meeting asuk laisa. O jagawo IC department ni EM, edisi ni CM,
Chief Legal Advisor Additional CU tei ICA Department ni PU borok jotono manjak baikha tamoni bagui जों movement खायनायनि नांखा एबा tamoni bagui जों खादमानि खुंनायनि नांखा abono tui o movement committee ni convener Tipani President Kakokra Gutom tei IPM ni President Kakokra BK Tripura borok ni khuptui edisi hapangno srai sadaka tamoni bagui o movement khlaijaka edisi hapangni bukhateibo meeting go srai sadaka eba press meet khaimani bisingtui srai media rokno sadaka media rokniaw sanmung balaike nangkukmani sanmung o sanmung obo borokni manthai obono ronani bagui जों dakino sakhamung naharnai hini saklaimung jaka edisi hapangniaw saklaimungno जों balaike khapurmani yapharo tai obo haikeno teibar sajaka ad hoc advertisement policy committee khajaknani bagui daki media rokni bukhatei khoroknoi member langjaknani bagui saklaimung jaka ajagao additional CU erpore legal advisor PU aba haike member tongoi tabu katal policy snamnani bagui borok kok saplainai meeting khelainai eba dalbidal organization dalbidal press club ni borok proposal lokona haknai tekisa saklaimung gangke जों wansok laika kumulung press club eba tai kubun press club rok koroknai member rohnani bagui o ad hoc committee o kumulung press club tai kumulung press club no karibo Tripura sarok ni joto press club tongmani subdivision ungchung district ni press club ungchung kaisa jagao asuk laiye print electronic media ni khoroksa eba print media ni khoroksa ke जों bumung rohnani bagui जों wansok mung naharka aboni bagui जों gori khlaiawei joto ni concern naharino joto press club ni concern naharino khorokni bumung rohjakjang ni जों wansok laika tei obo haikeno bwskangni jora rogo जों district manthak edisi hapangno tuba jukhainani जों taitoknai जों kumulung press club eba chini joto subdivision ni press club rok chini media organization rok je chini manthai mankhangkangke जों toba ongkhriyawi tongmano kok sayawi tongmano gabo nomthung bwskangni jora rogo ang jora nai chini thangnai je media rokni bagui movement khlainai committee ni convener Kakokra Gutom tongo bobo thaitani koksang sekarang semua kalau tipa kaisa press media organization state TPM kaisa press media organization berkorong organization ni pijul Mumbai edisi headquarter complex so ICT building itu kango orang kaisa korang pisa mungka korang pisa munggo kumulung press club by affiliated kaisa kebangma press club subdivision press club robo jalan pagi semuka je korang jati sajakmani je kumulung press club support khaimani omong ka kono particular organization bagiya omong ka for all the betterment of jotoni bagino haikeno semuka ro koyekta organization bumu mention khaimu sunya borok khabono kok hegru je jaga sung jotoni hamkaini bagi khaitong a jaga borok abono jas kusungu je jaga tabuk tini pura ICT department ni yem bahan tini press meet khai saba je tam dabi san tam dabi rujaknai angge o dabi je tabuk je rujaknai omo tabuk o je tipa eba TPM ni bagi sini ablai omo to joton manai alada Tripura media o jaro organize jong kora bahin manai angke o tini je so tini sini je orang je conference tomani conference o mangja kha hi ICT ni em Sohel Debbarma CM Purna Kumar Jomatia Purna Chandra Jomatia kita chief legal officer se alada Adam ICT officer ro bahin mangja kha angke tini borok je discuss ni ulo je mane kok je pura yang result phajamo belai kaham ni mano karon phainai butkangni 1 week ni bisingo no pura new policy khajanai ban temporary policy khajanai amra testing period haike mo tongtonai 6 month or above ni bagai keteo si renew fan khajanai ke batabo ke tini je suno je chief legal of officer je samani ngake kaham ke pura seri najak nai
bahake ainina constitution of Indian Parliament of state ni samo niyom karon tong ga abo haini bisingo no sabok tini sajak je print ni koroksa sei electronic media ni koroksa expert jeno committee o khoboi nai yang new policy aba policy adopt ni bagai nai yang samjang nai gabon bisingo sini yang gun press club se sini organization ni torop theke somaro khorn nei rohnai mu kaisa print theke kaisa electronic media ni theke Bikash!